Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nafile men jamma o nani ngal ɗo woni alluwal sappoɓal wonande onon yaroɓe e jeenayɓe. Alluwal mon nan ɗon oɗon jofoya sappo ko watte hen ko darɗe 4 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darde mbatta hen ko fatiha lawol gotol, ayatul kursiyu laabi sappo e ɗiɗi saɗa wawi, sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa ɗon. Inna anzalnahu laabi sappo e ɗiɗi saɗa wawi, sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen. Jamma jofoɗo sappo o wonande an jarowo e jeenayo alluwal ma sappo nan ɗon mbaɗa ɗum jamma koroya sappo o. Jamma o mbatta ko darɗe ma 4 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina kala hen darde fatiha lawol gotol, ayatul kursiyu sappo e ɗiɗi, inna anzalnahu laabi sappo e ɗiɗi. Sa waɗi a dañi moƴƴere, sa waɗa kadi hattama horde, sa waɗi a waɗi ko moƴƴi, sa waɗani hattama horde. Ko nafila wonɗo wona farilla ko watta daña moƴƴere wonde hen nde. A ami noon ala ko wawa hen rokken sellal e sembe ne waɗira. Allah mon sappo nan ɗon wonande yaroɓe balɗe jeenayɓe. Alluwa sappo ngal firata ko sa waɗi ɗum jamma sa fini kora keɓa sappo. Yo Allah wallu ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin on jarama. Wassalam.